Yes, nongere rero kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese bakunzi b'Umutsindo TV. Nkomeje rero kubashimira urukundo ndetse n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero bimenyerewe, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho. Aho rero tugiye kubabwira ko M23 iri kwivuga rero imyato yo kwivugana abasirikare barenga 200 babo rero bahanganye. Yes, mu gihe rero intambara ikomeje kuba injyana muntu mu burasirazuba rero bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse rero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse rero nabo bafatanya. Uyu rero mutwe urigamba kwica abasirikare 200 ndetse rero no gufata ibindi bice. Yes, kuri ubu rero M23 iratangaza ko imaze kugenzura byuzuye rero agace ka Ngungu kari muri teritwari rero ya Masisi, ariko kandi rero inemeza ko yivuganye rero abasirikare 215 biganjemo rero abo mu Burundi. Yes, kuri uyu rero wa 14 Mutarama 2025 mu nkuru rero twatangaje nibwo M23 yigaruriye Ngungu muri operasiyo yakozwe n'abakomando b'uyu mutwe mu rukerera rero rwo kuri uyu wa kabiri. Abahita rero bivugana ingabo zabo bahanganye. Umuvugizi rero wungirije wa M23 Oscar Barinda yatangaje ko rero iyo operasiyo yiciwemo rero abasirikare 215 barimo rero abarenga 70% b'Abarundi banarimo rero abofisiye, ndetse uyu muvugizi rero yerekanye intwaro nyinshi zafashwe. Yes, cyakora rero ku ruhande rwa FARDC rero ndetse nabo mu Burundi nawe rero urahamya aya makuru ya M23 itangaza. Ni mu gihe kandi andi makuru avuga ko abasirikare rero ba M23 yishe baba rero barazamutse cyane. Ni mu gihe rero bikomeje kuba gatebe gatoki hagati ya M23 ndetse na FARDC nyuma rero yuko umutwe wa M23 ukomeje kwigamba kwambura rero ibice byinshi FARDC birimo rero na Ngungu. Ingabo rero za leta ubu nazo zirakomanga ku gatuza. Kuri uyu rero wa 14 Mutarama nibwo M23 yigambaga ko rero yambuye ingabo za leta agace ka Ngungu karimo rero muri teritwari ya Masisi, ndetse bakivugana rero n'abasirikare benshi, ariko kuri ubu rero FARDC nayo iravuga ibindi. Urubuga rero rwa Tazama DRC ruratangaza ko rero FARDC mu ijoro ryakeye yirukanye rero M23 ku gasozi kandi kari rero muri teritwari ya Nyiragongo. Ntabwo rero ari muri Nyiragongo gusa rero ngo kuko rero Tazama DRC iravuga ko rero FARDC yirukanye M23 muri Nyanzare muri teritwari rero ya Rutsuru. Yes, cyakora rero uru rubuga rukunda gutangaza inkuru zegamiye kuri leta ku buryo rero bigoye kugenzura aya makuru. Rwatangaje rero yo kwigarurira ibice cyane ko rero M23 ntacyo ibivugaho. Buri munsi rero buri ruhande ruvuga ko rwafashe rero agace, ariko bwacya rero abandi bakavuga ko bakisubije. Ibi rero biheruka kuba muri Masisi Centre, aho rero impande zombi bwacyaga rero zivuga ko zihagenzura. Ngaye nguko. Yes, inshuti rero bakunze mu Mutsindo TV, ni munyemerere kandi munkundire rero amakuru yacu tuyahinira ahangaha, nze kugushishikariza kuza gukurikira andakurikira. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Imana ibarinde. Ciao ciao.